Većina ljudi pije kurkumu pogrešno i zato nema pravi efekat na nas. Sama kurkuma se slabo apsorbuje u naš organizam i zato smo je spojili sa crnim biberom, đumbirom, cimetom i inulinom u našu smešu. Sada ćemo zajedno da napravimo na najjednostavniji način topli imo napitak. Potrebna nam je 1 kašičica imo praha i zagrejana voda. Zatim sve dobro sjedinimo i dodamo ugrejeno biljno mlijeko. Još jednom promešamo. I to je to.